Sembut Menteri Rangba Jong Kajalam Meghalaya, ba Prestun Tensong, ubarikmi yakatnat Animal Husbandry and Veterinary, hakakatsau torik uyayong arjar aphuway, ulapli pajba artili kimonorim, bante yaka poultry farm, hamorin kaneng, bat ban kentiu kerdan yaka Stockman Center, syaka Veterinary Dispensary has orang kam. Yaka poultry farm hak snong morin kaneng, lamang tengka kumba arklur, lengba ka National Livestock Mission, katba yaka Veterinary Dispensary, hasoren kam lamang tengka kumba iwe penyup san keluar tengka naka nabat bat kini ki project kilong ka jingkar ku iki norap kathan ki brangsanya akarap karyang rengkat bat kari jingri hakane kasngi pli yaki artili ki monorim ladan langru uba penyait sings MDC kasoren kam bat ubaderu chairman ka KHEDC kumju ki officer katanat Animal Husbandry and Veterinary ki nelam shnong namon kaneng basoren kam kirirong ba kinong shong shnong kisamla kente bat chenrang. How arjat khat pra hadin mga simti banpek ya ka veterinary department. Nani tu ok eping is nei ka veterinary department sa tangka kerteng. Nrim don ei. Tenrei nadu khat pra hadu menta. Ngais nei nadu ki director hadu ki doktor ki badon la ki chong ki jaka. Ki du thia du dem. Ban ngong ye ki so bahawat thia. Namor bodu prostu rubom ju thia. Namar bangi kwa ban poi ka jingrap sya ki nong kendong baro. Ban ngayai perken mau biang ke nong rim jong ka MDA government hapo ka jingalam jong ka NPP kalong. Ka jingkela kan sedang nanong kendong. Kade kata kanong rim gejungi, bat ka jingkela kelas dang. Nang ni ngalibu monorim saya kate ka dispensary yang te hapo sorong ham. Ki perlok ki balese ki bom sultanat ia ki jingle jungi kani, kila ban ong bakani kade ke smart politics. Kila ban ong kumta. Telinga ong ia pitang ka way ken mau baha karoy kapar kawan lembaga politics. Nyapan pediang ni kata. Ladigim pediang ni kata kamut kalong pangkai. Bat ken mau baha ngong yepi na kata kadao kin nong song snong. Kilong kebe kilong pa ki kon samla. Ka sorkar MDA kadon hangne. Banwan ra ia karoy kapar kabesisya.